Jésus Christa okela ke leuzanu ke nise di chedo ipu kershonu ke krothoke ba peteko ke leseyawe siro chedo uthinyumye pochachumye thinyo rezme ko vordi kershonu uko ke se ke krothoke bala uni ulethome ko mu ukehu zanu uni di nyeko zeleyawe chedo uko kershoti hanu Dr. Rukovile Sats Pastor Nipu die Sevo ke zasatio Salinu uko tasuketio Baja ke se eli tejasanyo ke sheje Salikrota eno kretulie sorye Uko machu ke zedi Salipo chepie Nipu rashosakena Saliku kresedi hetefe tenye Putipie Salikrota nye tsusia Jesus aqui akenice asla procesi dione ro azere que tovuso asla procesi dione Nipu die prepare ke zasaketio Eli nibizonyo ke hyo ketoles ke weu prositio mu eno jaletio sekose ketoles ke sau prositio jedo ukola teja chasaketio enoli tenukrie ke sheje dikon ukobu ke sheso potise lidio A persecutu liro nyolhu tsepra tute mefe bro kusoko die nunu tefe nyolhu tsepra tute mefe bro kusoko die nunu tefe ukoi idom kizu hivo getiola hor kizu tu nunu gemerie zikeja chao zevor sitze temiko chala nu mehu mejeta sidi temiko ukepe nyofa mu mosa unyegi kenya dishe hebu raiha nunu shituo
Nye kyu di Egypt ki zu nunu heze parga. Kekrila mona hanu nye kradari mu ziri zu. Jiu he ketza kesho hako zme zete. Size Jehovah tinhe gerhu se kashadi. Sokobu temiko medu mu Israel me kekra sheda. Size temiko mosa kivo di she. He puma wate. Kekrila mona he Jehovah mu ngu kemedie pu wate. Jehovah bu tinhe ko selata ketula poke chaseche. Sela mosa temiko la chashe. Jiu Jehovah mosaki tinhe gerhu po chelie. Disu pie zopogi pie jalie. Siro tinhe bu umedu kewa gerhu pori. Su me hokele me rilidio. Sela mosa mese pie tinhe po chelie. Disu pie zopogi pie jalie. Mu tinhe bu umedu kewa gerhu pori. Mese tinhu me hokele ke rilie. Look to te pengu kusuku keretenienu mefeso. Look to te pengu kusuku keretenienu mefeso. Putsigi tsayu. Jisu la shemi puo tse pevigese. Kunye puo mi petaga bagi Pharisee ko mu tezo ke petago huo sekiba. Sekoe Galil. Judea mu Jerusalem rana kego nunuvo mu mietche ke sarholi ke tuo nyepu ke kuri pozetuo ski mi kropo tezepo ginu la shemi po tupievo mu ugo su pie kinu ledi pievo jisu moze nu setuo she deri temie kra tortsala ugo po pie leke tuo chafebezda sala ugo po tupie ki krum hogi shedi su bie palie di po zginu po kapie jisu moze tunusha po ugo kepele ngulie tse po she aziu nke pumago vas ntswade ho sisa sitze tezo kepetago mu farisigo kepudi uge penyufo ke thadie puya ga zathemi hau supotemu uge penyufo zoge moshe supunye mi ke puma valeta sita siro jisu ugo nudogo sili di shi ugo ki nigo ki di maske mi go leamu nke pumago vapi ntswade ho idike pu mu shidi chaduli je ige tsidie snye kiu pur kotuga deri gi juno temie ke pumago vasa tslige tuo temie nyo ke ko baga tse nye ko bu sili kenela idipo la shiuki an kipuya no shilie nje chipilie di tionki no vodaje Sisemu metapo ugo moze nunushie poze chipidi uge penyo vtsezo potio pokinu voda salatemi petego ungo preda sidi ugo uge penyo vtse mumi chipi sadishie ti ugo ma kete krgetze nuwa tazo sida che non reva di che per gli fatti si li dove di che do che crea che creato io po Jehovah io bavo da haula che te si sedi in tsayali no io ngume jiri voketa ti soza soro kori io rogo se dio io bu io mato matsa che crea che tsatsa che to pette kono no io ngume ji io kruhi se che to kola io che te si sedi in tsaya mi povori che me je che do picha kari se zwa modi Jiddo bavoto che vihanu lalle nkilionu
ke pekrodi te jela dio nshudo nzaputsala li ke vitipe heko ke tsokola heko ke te jesedi ntsede apo nongu mi jedi bavodo hanu heko bu nipu roko tomie ke tseledi heko ke vipete heko no pete sedi npeledi nshuli ke dola no ke hiro pete ko rokuli je ke khabie meddo ke mitsuli je apo heko bu puti hau vo krevdi pe voye de heko terratsdi heko bu nzapuko rene nzapuko le metodi heko nidi heko bavudo ho pe voli ke vi no krusji bavudo hanu nipu temi ke kra le nrshoba nipu he tsepra temi ke kra le limowe mi grupo che mi jike tsigi sede no heko ke charne di jabi soko tsiji ger libye nyoko tsiji humie ke voke voke kri ke tsidi o mato matsalari ke tsike tunu dudie no sokori raguse balye bavodo hanu heko ke charne di soko mi popo ke tsira tsiji humie online no heko zedi ger shuno badie no sokori ze badi soko kruhi saji ke kripo bavodo haula heko ke teshi sedi intsajeli heko bu nipu nrshule thade nipu heko nfen diegori propike sakeli tsoko hala heko ke teshi sedi intsaya no ngumi jidi jedo nyonyoko mi pubo ke ze uni shedi no upesepele ke sakemhe umeseno uza umeseno nzaputse tiodi lerkele peteko cross tsakete fusje jabi heko tasake taperi tsese anipu no ntote jake sakapie tie basake senuri tsalikatanuri nipu tie nyonyoko crosses jedi ye gichayale apo no ngumijidi maprobi nyonyoko kecha nyonyoko nidi tie nzaputse diodi chalino ukese dodjefa ke vorko ripete kruhisje uko buso gosas chekesenu tepudi chesale ni pushidi ker nemi ko no vapembe ker nemi ko butso rodi ker shuno pottu chadi mhodzenu nshule ke vi no cross chedi chayale apo micropo unidi name ni puke jivi ko resellerdi heko ki huki ke tsos heko no vapem se ya ke zakolari peshe ni po shiro humie chalie chadi tie ke humeza se ya ke za hako halari peshe le apo no jabe nyong ki tionye mfen die prokesenyeri tsache shiro ni po jedo nyong ki tio no poke daken hekele kemhe po no po pesepele ke sa ndie po makere ko sedi po ke sedo jepadi no po rachake sa ko sedi nipu nyonyo ko zeke sa nyonyo ko tahita rotio di po ke sefa ke ler ke mhe no po rogobie ke khabie meddo ke mhe selije ke mesaro po ke ko bo po ke chutsele po me po tino ndi ha prapa ke tu di ko bu Poke koke ni dietsadi nyonyoko mi popo ke tsarachke sasa nyonyoko mi popo ke tsanyake sasa chedi he poke lhu pozapu matopette korisedi impelesa he ko mi poburi ni po vokradi poti ke vi ho pe vowa hiche de he ko bo mfen de koranadi soko liebe he ko vietsele moni po he ko bo soko sasa chazeli ke dola no mashi ke sakape nyonyoko mi popo ke tsoso chedi he zapu matopette korisedi impinum peleseya apo chedo he ko ke niker krapo he tinyo me puchachu me tie ukresar
Mezzasedi vo Hiramie Razanu, Gemezzatio Kebaco, Nteja Mengu Meradi, Pinu Gelergo, Gelhula Yoko Getesedi in Zia, no Hiko Getcharan di Jabi Ukopet, Detsace, Gevike Serhote Jaripi Ukotsace, Mando Picha Ka said the Likevike Jigger said the Likevipet Den Ukor Gulije, Chidi Ukobuteso Gevisedi, Vorazaki Visedi. Nzabu uko kelhugi nuri za yetsali ketula no uko kelhugi nipu tejake sakala pe uko tsedi he uko kelhula ke tejese di inz mu uko la ni di inza tseyawe anipu Jehova bavodohola mpeshe mbungu mejedi Kemesa rob fabular, Heko don nobody, Chedo, Heko Kruhisa, Heko Chatali, Nipu, Shidi Heko Kehu, Chenu, Heko Kehu, Sabiekeba, Papete, Pimpinum Pelesea, Bungu Mejidi, Terriano, Telaketso, Heko Zebadi, Heko Kruhisa, Shidi Zapumato Petegino, Mbuvi Zapuza Yetsalenudi, Heko Petegeno Redi, Apo, Jesus se Nki Nuke Meje, Ke Crote Jachadi, Heko Meje Melose Yahweh. Amen. Jido Metsu Getter Getodia Progetio Luke to Tedie Kuso Geras Sorununu Serra Luke to Tedie Kuso Geras Sorununu Serra Getolesha Gesau Pola Heteta Bengu Nazareth no Jisu Melieketa Sesie pulhuke shir renau Nazareth nu vorlie. Sidi sabat he pojoki tsaya ke jatwe synagogue nu le. Sidi po prodio shietalie. Ni puru fu agito po abu dile ke viu pie ke joko ki punu aken hele ke tala po abu me die cheke to ko khaswa ke to pu shesanu siro mi che ko bu mangula le ke to punu chiu me bu u pese ke jako khasanu Seshe po lesatsu ke ziwa dip pie chaliu zwa sidike bata siro synagogue nu ke bako pete po me hotel bata Size uko peteri po pupe vita mu Potienu miengu ke meje diekola uko ngo preta sidi uko shie temye hau Joseph nyo zomome Siri poshie anye koki putu sutyo sheze ke simye pori potho pora kenuwe mie poruyamo Siri Elijah Ketzepie Sidon no Zarephath no Samimie Fopu ki ke shie ke kri po kiri sumo
Siro synagogue nu ke bak pete dia hako sisase unu repeta. Pete deri puate meko donunu tuase putuo pochanu voda ipu die prekelem ho ke penyefubu jabe pete jatena uko je mapye ni pu jedo di secular ko ke ngule dio jedo uko ke hulio so ke thako dikon go Makingu kele kola ugo pete shetadi keche sali chudwe. Jage se Jehovah Oh,
Chị có cái hụi cái thu bu cái bê sĩ cái giờ tí sẽ lì điều số siêu pastor bu bố tí bố sẽ là lì điều. Giêsu Christa o ke la ke liuzano ke ni se nya ko ke lusia. Dos ja te fenye eno ke visetu kromo mu enoli metal hukono unye ke mesaki ya tselie o ke huzano ke ni se unye pe sisa ya siro unye pe jiri va poshet hasidi metso bengusje. Ke hakiava. Unye pe je bala lervi. Jedo enoli Serovinho mefo associate pastor mun hichuko kepeta mikropo sadi pesocha baptist hichuko krotho huza mozalini sihara no ke huke bao no chude siro kepeta ko me se mun hichuko mi kerazdi mize ke pekroba ke chano uko varakrabaje patso missionary ke nye se morosho ke bala lieto hautse ke neme ke zino nyele se moro ke shuko ke yebie ke hu mary bus no sesno di chasje lieto haula li ros pra graduate se ke limie morosho dosa jakere soru jadionhe ke hu mary bu krasededa ke tiose ke pesisya ke didi yese parbate sla ke hu puri ni ya pilirivi vor ke tu jaz ke chake hunu ke huki ke tsola chatioya se shie vor ke tu nipu zadu enolivi pretu nyo sorhe associate pastor nipu dise ke zasadio ke chatsabadi pete ko lavordi nipu resho prelaje nyeko peje Giêsu Christa ora ke liuzanu ke ni se pete ke lucia bahu shuri che do utinyumie fuchachumie rezumie kresar ko fordi oko zeni pur shuke ba hola ke ninu oko zegilie pesilas mu oko puti hause di oko la ke ze ke chatsen ju siro oko ke ze ke chatso vorze ke mi ke himie rez ndu sedeli de mu oko sokolari ke ze ke chatse nipu bu ura mi cross okresar crossedi puti hauzedi nipu japutse pezali ju siro okresar ke sepe visa ke lie tipo tse tien ke ze ke chatsne kresar kozori mejie mu unyet tatu mu medzbari lodi te chutatu deri jehova kremere ke bakowe ukekuo cheka salitu ukwe tse tui usuf tushetu uko tatu mu unyetali lo uko chatu tu mu meje tali lo uko utinyumie fuchachumie rezuko balye mu utse premier ke krupete shetali di keze nipu ki ke kruchaduwe Hallelujah ke krie ke masanya pu apu Jehova mpejewe no tie jabye nipu ke wimie tse ke wimie kresaret ke nipu no jabye hiko ke tse hiko bu ke zedi ke wimie rezet teta tebye tsedi nipu ke hiko kresar peseli ke vi teta tebye ke vimie pese mezapye gizu jigi india mie donu ke tivoli ke vi no chakra ke se ke sahakolam peje Nyepundu hiko rezu sedelide no hiko krus no kepele mi ko kachake las di nyepu kesar mi ko bu o ke se do sebadi hera mi ko bu vordi ke zedi zaputse ke li kolam pe jiwe zapu zaye te rupete sentusia ke krie ke mesanye po apu Jehova non to nyepu rezu sedekeli ke mi nyepu hiko ke pe provoke to tikono Yeko krus keze ke vi nu neubu yeko donu balye ke nu reke zubu yeko donu balye yepu yeko bu tie Jehova meho Jehova kemere ju zero yepu yeke wimie felasedi
你不是日里个为那个苦个过他这个世界，保护是人知道你不也听你们不出去面开啥人哈就哈的，你不个做个面我个随便把的。他咋他别弄，给我们咋做的活给你还不自己，那个苦个过他这个世界，啊你不那个吃白过世界，你那不个是个面，他面开啥日吃把人你不好大掉，那吃把人你不没好的得知道掉。Dari teme ke upuri Jehovah kemer regeli ke o ke kutse pe ni pe krali to di pu ke se ke mie je do fu cha ju mie kresar ha ju ha de po kemer ke ko fe cha ta fe di ni pu ke sho ha unu le ke pe kro ke ba no ko ke lugi ke kro ke ko ta za ka su ji ke me za ke me kro ta za ka su ji ni pu ke pe le mie u su tsu fe di tsu tu tu she tu di pu ke se ke que me tsaka me krota zaka pe ko ke lugi tsusuji ani pu ko ke lugi nu japie utinyu met japie ke huimie kesar ke lugi tsusu ke li tsuji tie ni pu yuko fuchachu me tinyu la ke teje piant o kesar ke vi hakola ke teje piant o ko ni pu techa te bi tsu tu di o ke se do zke ba o ko ke luka pin jinum pelle ke sasudi Jesu Christa hier hakeli uzanu apu Jehovah ki yemejemelo muchayawe. Amen. Balalirvi. Ke chenu ni pu ja pu tsese ke tyo me krafe tenu ko chali ke me za hu do bu tsese tyo.
不给什么的这道你不的是我我个这个咋是给的 Dr. Rukovilia Sacha Pastor 不只是不丢这里的。Azu, nke puma ko vasa nzuwate ho. Che do ko ke zedi ke zova ke liye. Bible no ko ki ke pu me ho ka sasen de. Puti vo ke tapu no te fu ko kempu no. Che do ko ke pu tu ke ba kropo sedi ke za ke wari renela livi. Que toi le sonu que penyo fe temie que jo va que se zepu que jo va que lié ou ko que hunu me hose renesali ro que pu nu repi deri tu que se que tsu nu repi que te dievinuri que pu ya mi po que jo va so que da morimi ou que jo va so que da oui, mais que Jova soit que ta, que pour nous est pour repi, deri, que l'unu, sous tire piquette, petit que cranu, timi que l'unu, chiquette, zekeseya. Que toi le chenu ou que peigno feu, timi que Jova se que ta, timi moumeje se que ta, zepu. Mo que Jova que lié, que toi le chenu ou qui que pour hao, ou que peigno feu, joreli. Ou que penyo fe riu nunu pour temi que jo vasa que te ugo mulie. Johan keriu tout te pour kusoku te fenu mugelie. Temi que hu puri ou que puma praleliro. Temi que hu puri ou que penyo fe modzunu ou que puma praleliro. Ou que penyo fe ti vi mieto dietodi se miese que jo vapie utsuduo idi que tole se ugo kipuse. Que jo va que lié forgiveness. Que jo va que lié how ou que penyo fe mu temie que perro que te su des que malasia. Temie que pumalanu ou que penyo fe zedi que pechito que da. Ou que penyo fe que jo va que lié punyo Jesu Christa ginu me zapie temie que se su ginu. Temie que hu purio que penyo fe mu que me Jesu mu que lié que ou que penyo fe nyunyo tsela que lié. Ou que penyo fe chake sese. Derim hanu temie puto pose pumamodi leya liro. Bible nu pugete temie semie di zide idipu. Tieze katole se tuke se tikiko. Efesa ko le se tuke se mori. Johan dili ke vikeriu le se tuke se tikiko. Mikropwe pelle kete temie puto puginu viti mesatsi. Temie puginu tatse kete puritu mo. Si kete la uke penyo fe ke kropuri se morivi. Ke jova ke liye puri se morivi. Temie vizo kete la. Mesazo kete la. Idi ketidze die sepeta. Si kete la hatiki ke tole se die tuke se kwe pukete. Hanu mie punye putupu se pumamo kete leali ro. Putupu se mesatzi zo kete leali ro. Ce quoi ou que penyo fe c'est que ti dze tode. Ce quoi ou que penyo fe c'est zrete. Ou que penyo fe diu c'est que tomodi pude. Mo que penyo fe c'est ti dze que tze. Ou que penyo fe diu c'est que tomodi le mu pugete hakwe ou que penyo fe mozunu que puma. Mo hai que tze que puma ou que penyo fe ze ke perogete u ke penyo fe ke kriu nunu u ko date wadu u ko cut off u ko date wadu hakem ye ke tse temimie hakem ye di lady luya ke tse mibu u ke penyo fe ngu ke meje su nu balyelo iri sedi buse temie ke lunu utu ulepe vigete self righteousness utu ulepe vi utu uleke mesa Utu u se ke puma mi modi legete how u ke penyo fem hodzunu ke puma ker zekete viepo.
u to le pe vi ke tse how u ke pe nyu fu se bu die ko tem ye pe te pu ma de tem ye pe te u ke pe nyu fu zo ke vi zo li mo de i di pu ke se so ko se die so ko se ke ti ze die ke tse se le da ya ke ja mo ri so ko se ke ti ze die ke tse pe to wa da ya shi ke tse la u to le pe vi ke tse ha a ke pu ma mi mo a me sa ti a ke pe nyu fu ke cross mo ri vi a to a ginu chili vi nguli vi i di le ke tse ke le nu do nu le ha ko ha o ke pe nyu fu mo zunu o ke pe nyu fu bu ni mo ke krila mo na shit ze nu o ke pe nyu fu che ke se su we vi mo me sa de ke pu ma ki zunu vor ke tse la tem ye pe te pu ma de i di pu ke se die su we o ke pe nyu fu die ke tse la ke zo va ke लिए me hosel euro ke tole shunu ke zo va ke लिए how we ro fu nu te zapo o ke pe nyu fu pu nyu Jesus Christa gi nu kabie temi che ke se Calvary gi nu Jesus Christa bu u pu su che ke se o ke la ke se o kre ke me sa ke se redemption Jesus Christa jiu gi nu me sali de Jesus Christa jiu gi nu ngu ke me jiu li de Jesus Christa jiu nu gulie de Jesus Christa shedi rilashe ke liu gi nu temi ke u puri Jesus Christa pelle ke लिए ke punyu nyo tsede idi pu ke se tie Jesus Christa gi nu ke zova ke लिए hauwe ke hu puri Jesus Christa pelle ke लिए ke po ke puma prapio ke penyo fki shedi o ke penyo fe pelle ke लिए ke hau pulanu teja ke za tobu de ke puma me hoseli ro ke tole senu ke puma jepu ke tse ke puma o ke penyo fe michiu va jo ke wa ke puma Greek media no missing the mark o ke penyo fe michiu va jo wa ke tse o go resume kropo hakiba site chia ka jamie jepie betuo ba ke tsu le poni cho tu pele moli ro po penyo tivo ke le lanu vi ke visa krasu nguli amo ke tso ko si deri jepie betuo ba ke tse bulls eye wu po me cho tu nu ke basu pekeli mie soko ke visa krau nguli ya penyo vo ke le lanu puto inch po ke tu ke so yo po so sheri le pele moda ke tse pe jo wa da so musa ke midi ke puma temye puto po ke viki depo basi po ke kuki depo basi puto po ke masake luki depo basi deri o ke penyo fuso ke viu zoli mode idi pusa mo zoli mo kata zoli modazo penyo tivo ke tsala di zoke li diu bamo po me hidi ludu ya ke tsala di zoke li diu bamo pete va jowa de halano ke puma o ke penyo fuso ke viu zoli mota ke tse o ke penyo fuso ke viu terror ke ta su se ke puma idipu ke puma isali ro putika kranu hatho ginu lebada ya define so ya der ke puma hatonu modi ke puma temyem halenu temyem melunu pole pusha ke tse temyem melu temyem sekechi ke tse kaza thopu idipusa mo hatonu ke puma hatho chege tse mo temyem melunu hatho le me dobada di hatonu parketsa chigetsala ke puma hathoe mori ke puma isali ro action nu modadi attitude nu bageta temye melunu nu parketsa ke puma temye ke sutonu tu ketsa musulanu o ke penyofe zoke viu zoli mogeta o ke penyofe ke kringu ke meju zoli mogeta mo halanu ke puma pozo per livi seketsu zo shiri ke puma miso ti vi seketsu ri ke puma miso o ke penyo fenyo Jesus Christa ki nungu ke meje ngulye ke moche ke jova ke le ngulye ke moche o ke ti ke vi ko ripete o ke penyo fem hozunu ke puma zo o zo livi se ba ke tsala di vilye ke ta kulye ke ta su bamo deri o ke penyo fe zo ke viu ginu o ke penyo fe sedi uts ke sasu ginu ngu ke meje ngulye ke vi rebizo ke puma isali ro ugo hato ke shugo soko ginu ke puma define se ke
pekradeya de ke phuma isiliro ke phuma tikhinu tumo de ke phuma timi ke lunu timi melunu timi gitu mo haulanu o ke penyofu mu ke meju nunu zomoliro ke zova kilie Jesus Christa kino ke vor su ginu zomoliro mi puri mesali kenze ke mi puri ke zova kilie nguli kenze ke timi ke lunu ba temye puke lunu ke puma ikasa how le ke vavwali ke vi mori chizodi le perro wa ke justified so wa ke utu ke lunu shi ke baya society mori culture hakipuri ke puma define sile kenza society jogino ke pumari separmo culture ginuri ke puma parmo deri ke puma isaliro uko ke puma ke dipushi mu ke mi toke lue ke dipushi ke tolesunu mu ke liezo society puri culture puri su ke puma su define silikenza mori metsu majority ri ke puma define silikenza putau zemeta metsu muziki putuda ke tsala putuda ke tsa ke kriketsu zo shiri metsu satari badali vi deri ke kriketsu su metsu sata vabada ke tsala di su putuda ke tsa diu bamo ke puma puto metsu tuo mezze tazori ke puma zo ke puma hapununuri su define tsilikitu su justify tsilikitu su bamo ogo nagalen nume hosaliro mi pette tsirdi ludo de corruption je pusaliro mi pette zedo de sala timia shidi luyazo igeze sefladi ketidze miese medaketse pahako ke puma mode igeze su bamo ke puma puto ke hupu nuzo shiri putu ke mo o ke penyo fezoreli zolimo keta sokwe pete ke puma zo o policy nu decision making nu sokonori mieto getoli modaliro suri ke puma zo o ke puma je lesaliro vordi sekiraka management seki hanu rebi mori ph ke sekinu rebi ke puma define soya de ke puma sisaliro o ke penyo fe ke mieto zo zolimo keta o ke penyo fe standard tu nu bali mo keta musukwa pete me hosaliro me da ti ze zre ke ze miese ke do ke ze ha shuo ke ze ko vimo ke ze ko soko pete ke puma ke ze mu ke puma ha ko lanu timi ke lunu ke zova ke yesu semor sho ke ze o ko ke lugi ba ha ke hupuri o ke penyo fe zayu krotaliro su nu bamo daliro soko pete ke puma mu pole pusege te temye pete o ke penyo fuzo ke viu zolimo de salanu puma de musiro kita ke zova ke lie o ke penyo fukino ke vor su semor so de hato ke shobo tswadi rakramoda ke tsala suri ke puma justify tswada ke tsa muri puma moda ke tsa suri bamo temye hato ke shobo tswadi rakramoda liro porque pumari bamo de nie idi leda livi ne rakramona ke tsala di puma mota ke suri bamo ke puma oko ke puke se ke medi temie ke luzo ginu mori temie moral standard nu se par ke viemo deri uke penyo fe ke mi trojo uke penyo fe moral standard porque mesa po holiness su ginu se par ke temye ko hupuri su zolimota liro puma ketze temye kriketa temye keriki tolese genesis no temye kriketa su liro uke penye fezo ke view zolimogeta puke su no bali mota ketze uko ke tolese no mulia ke puma halanu uke penye fe ginu parketze puke mie tozo zolimogeta ke porque me saunu bali mo kata pap sokwe pete ke puma ke tse ke krilamu ne u ke penyo fe vilo tso ke tse me sati ke tse ke penyo fe ke tse la
Gesù Cristo jegi nu rebi temi krika masali ke viso. Gesù Cristo jegi nu moliro mie puri masali kenze. Mu Gesù Cristo jiu rebi ke pumanunu ukrika masali viso zo ketse. O ke penyo fa punyo pfliu Gesù Cristo ke tsepie temi pusu chekese sugi nu rebi mu ke mejie ke lakilie mu ke liezo. Katole se prekese ugo mu ke lie luk tute pengunu. Gesù mi può che giova che se Gesù lascia mi può che aziu che puma vasa nzwate ho shedi tu vodalice how no me ho che se che puma che tole se no che puma tapie che se Moreo che penyo fzo che viu va giova che tsla che puma che junu vorda che tsla temie lasciada che che mie che temie putio pugino hakipuri o che penyo favorli che o che penyo temie che giova che o che penyo punyo Gesù Cristo gino che su gino zomoliro temie hakipuri o che penyo favorli che tapi che mo che pumalanu ki zuwe sheduda che temie hago Lashimi pose work at Temia Katora gets la pose lerly against the gets Uko Musadi Jisu Aziu Nkepuma Vasan Zowateho Shilidi to Vodalici Kazova Kelie Uke Penyofa New Jisu Christakinu Vor Kepuma Isaliro Kepuma Hauliro Uko Kelunu reality po Kepuma Hauliro Uko emotions to buy a gets Uko psychology no buckets Mori Ugo conscience to buckets, she gets a vimo. Ke puma hauliro temie ke lugi do gets a temie ke puma nunu penulia. Ke puma how temie ke lunu foreign body pumo. Deri ke puma we temie gi buckets. Mo how suwali ke vi how chicken masali ke to Jesu Christa Calvary ginu uko ngumeje ke sa. Puje pe kru ke sa uke jova ke sa suginu rubizo. Ke puma temie penne setu ke tse hauri reality puzo. Hauri temie seke do ke tse mori temie psychology punu temie peta ke tse vimo deri temie ke puma pogitu ke tse o ke penye fenyo Jesu Christa ginu ke zo vali ke vi sur bizo ke tse o ko ngulie. Jesu Christa Calvary ginu Shekasa suginu muke meje vorketu tapie kiekasa. Farisi mi kwa uko supunye mi ka jovasali vitumu uko puke basu putu. Supunye temi ka jovasali ta. Deri uko Jesu Christa Messiah uketsa. Jesu Christa Calvary ginu po shedi rilashikili ginu ka jovakeli sevordi ki ju kalali tuoketsa uko masi ka tosu nguli mode. Ugo tugo ke pele, ugo tugo ke vike ko, ugo ke mesa, ugo pasinu tu dadi. Jesu Christa Messiah utsadi ki zunu penyo ke vor ugo su sili mode. Salanu ugo Jesu puke se pasi sokori vajowa de. Deri ukori Jesu Christa uke penyo fenyo utsadi penyo ki zunu vor ke tse si ke tse she ugo Jesu pusa ke tse putapu laha ko sili zoto. Deri ko su vajowa ke tla su sili mode. Ke puma temie ke lunu reality po ke tse temie zeritu ke tse ugo Samuel kerkenye hakiha me hosaliro. Samuel kerkenye hakiha me hosaliro. Shete ke shu Nathan mu David unye je tusetu ke tse ugo hau mulivi. Nathan we shete ke shimi po David we ke dimi po. Ke diu David ke pumachawa ke tse tu teker punu nguli tuo. Mu ke diu David ke puma sheze ke shu Nathan bu sevordi pu petro ke se pu pengu ke se. Mu ke diu David ke dimi po tse ke tse pu hapete tse ke mezwali ke vi. Pu tuopo ke vi wali ke vi, pu za ke vi wali ke vi. Mi pu zeshi ba zo shiri, mi pu ripulo, mi pete pu pri ke tse la. Pue ke pumam hatochowa ke tse
템미고 시바zo porque 그렇게 좀 하도 쳐봐겠어 템미 시바zo there is 수분예 그 디미에 perhidi share dipuda porque di review me puri share su puho 시게들라 que diu David we po 템미고 모즈누 porque puma po toke shokopete que vie que te que guse po to shokopete justified sepie saka menzo chobie bagatz tipunu Nathan we war pue politically hapete mezget tabunu judicially court nu socially pue petenu mezget tabunu okil me kore pete porque cricket shibari po japuke to tanu po politics nu pue pete mezget punu deri Nathan we uke penyo fe die kapie putse setiki po vor ni po vor di puki puket po zeke seget pue tedzepunu nu unyekerts ni tedzepunu nu unyekerts baget setiki que du David we ponimo sesherda temisu supuga idike to share Nathan me pushe no que no pue Uriah tsupahi ka jau kimye zezuwa di hafu pomor bimogata tiki pue Uriah ke tsepie te retienu tsidi mi bu pudukriwa mu pue su ke viwade pue su po political power po ke dimi po chekete pue su ke viwade nekete wade kruwade timye peter kramode nye itu po betche barize ludode deri o ke penye fam hodzunu ke vielimo o ke penye fam hodzunu su justified tsilimo ke puma we o ke penye fam hodzunu puma hatonu bazo po tu ke mo ke tsegetum hatowe su po tu mozo po tu politically judicially tsekeme zawada zo shiri o ke penye fam spiritually o ke penye fam hodzunu su ke krke digete su po tu mo ke hatotsidi o ke penye fam hodzunu zo Solo che penye fe shete che su ne tan che tsepie po zeke seke tsu po conference che su no che cricket dike wa we no idi pusa che tole se che sauneri mo hosaliro oko zakia ze priya pue chief tax collector che zanyo ko kriya che so ko donu ka zatu mu pue che zanyo cricket che pumam hato tsidi hako tsiduya che tole se pusa po Jesu Christa zeke sekeli tiki po ke puma tsa la ko sili di po redire rikelia atadu po pezwa do ski jinu po modado there is a kiazo shiri po judicially po court noe po che janyo kre che tsimi jonu che janyo kre che tsimi ke lu jonu lifestyle nu tsya ke tsu pattern nu su ne po mezo po tuzo Jidi luyazo, jidi tsiliyazo, jidi ketserim hato, jidi beliyazo, ketsa soko epete po pomho soko uko kelujo ne mezituzo, pututuzo. Deriu ke penyo fomho zunu ke puma. Jesu Christa zeke seke tsitiki po rediliete. Mu Jesu e pushe ketsa tie uke penyo fke ditse vorte tetsa hanu ke luhaunu idi pushe. Samuel tu teker kenyenu me hola saliro Nathan mu David unye kertse getse je tuse tu getse mulie Nathan we shetse ke shu we David ke puma ko tapie pukie ke setiki David we puke joke mu puke puma ko sili di po uke penyo fum huzunu me himelo getse 아니 부 암호즈누 게 크로와데 모즈누 게 크로와데 앙무메지디 아케 조바스지 부 포케 푸모 recognize 츠리에 포케 크르케 와수 실리에 부티 크로포 라조에 포케 푸모 크루와데 부케 디르비에 포케 디미 포체게츠 게 쿠고에 세디 포케 푸마수 게 비와데 네게테와데 테미고리 시바조 미 뿌리 푸모 Deri shite ke shu uke penyo fuke kose putsu sedi vor puze ke sedi tabi puke ke sediki anipu ake krwade angume jiri ake jova suchi Nathan shite ke shu puke ke tse jego tuse tu ke tse oko mulevi Chiliko hepengo punu
ke du David ke phumala me hime lodi kraba ke tsa uko presoro nguli tu how se David punu tsikar nyukilie sheze ke shu vordi po petha ke shtiki po ke phuma thape po ke shtiki po riu ke penyo fikilie ke cha idi puya mu puo ke penyo fiki ke cha ke tsa ke khie pu chu ke tsa ke penyo fa angu me jichimu ngu ke me jef ke tsa porque que tá lá que que penho fa angu meji so timu o que penho fa bu pungu meji nu que tsa o que penho fa que tsi que vi fa que tsa a que puma ko a que lunu nu tsa atereta timu porque puma sigili tiki porque puma ko le me do que tu mono porque puma ko bu penho ri ba que tu metz thoda que tsa bu zi thoda que tsa o que penho fa bu porque jo vasnu que tsa porque pumano no porque que masas nu que tsa porque que masas nu que tsa o que penyo fiki porque jo cha chili ko lesono mo hoseliro que pumalanu arugo zo shiri tsa de que pumatemi torture tsade ya que tsa que pumatemi bu lili moda ya que tsa que pumatemi bu restless me hume jede ya que tsa zmoda ya que tsa temi bu o que penyo fa que cro que su muli monaya que tsa que du David we po arugo so shiri atsa amoginu tsa de a que cricket diwa que tsala a que pumalanu idi pue o que penyo fa pozunu kra pue o que penyo fa mozunu me hime lozo di a shitse nunu a penyo que li nunu que pumamie que pumawe hato numadi pomelunu to que tsa pusu mu be vivor da que tsa a penyo que li nunu ai que pumamie Samuel can you to take care can you nu me hola soliro po me jeme lodi u que penyo faki que crop renyo chu que penyo fom hozunu me hime lodi porque puma prakeli tiki shize que shu puki pula saketsa nke puma ko vapie ntso watushi nke puma ko vapie ntso watushi deri nyoyobu shedado nyoyoe yesolode becheba unye nyoyobwe khili hoda ketsa uke penyo fdie netenkinu sevordi puki pusa ke puma tsake waga temiure bimodi ke puma pokon suken suswe ke krimiri penwa ya kaza ke krimiri tsake tatsuwa ya kaza ke krimiri bike mejiwa ya kaza oko pokon suken sus hakuri rakrasuke ke puma ke krek ke dike wa temiure bizomona po ke pumu ke lu po ke krimie sokori bike mejie bike tatsuwa ya kaza o que penyo fe David que jova su watazo deri porque puma porque krike diwa que su pokon suken suswe po suwe o que penyo fe bubu po top fmu pie que o que penyo fe temi que jova pie temi tsi ya que tozo deri que puma lanu que krike dika wa urabimona que krimi buri que mejede ya que que du David we pour que Jova que lié nous que meje nous que lié pour o que penyo faginu que Jova que lié temio we taza que fato et di pour pousse o que penyo faginu que Jova que lié nous que lié we taza que fato que Jova que lié nous que lié pour que ni nous que meje pour o que penyo faginu nous que lié c'est des chili ko le sunu tout c'est tout que ça o ko sokori prelia Well, o que penyo favor liro, o que penyo o que jo vasia. Po que puma konunu, o que masasia. Putika kranu uko, que puma mato tswari, se o que penyo fakinu, o que jo pralesimo. Temyo mozunu, hoyem hokununu, mezuda. Temyo mozunu, o mezapetolidi, puma mo que kru que dimo que Deri sokolanu uko bieke meje ka tsere bizomona u ke mura
temi ke lumie o ke krimeri bi ke me jewa ba ke o ke penyo flike o shepet yedi o ke puma prabie o ke penyo faki sake o ke penyo fe po punyo Jesu Christa jiginu o ko krikama sasatu punyo Jesu Christa jiginu o ko chikama sali viso ni pu fake like mu ke meje mu le zotu putika kranu ke puma iseliro o ko pie chekete mesamokete kergum hato corruption hakorabi se ke pumanye iketseri ledudia Jesu ki tugi no me petakete matitu te penguno me hoseliro pue oko ke puke seke bidi ke pumawe temiem halleginu barbagete musidi ke pumam hato ledaliro seri pumawade idi puke se ke pumawe le temie melunu to ke pato jese ke pumawe temi gitu ke musu nunungu ke meje ke zofat ke lienguli ke tu o ke penyo fe zakie ke lie o ke penyo fe ginu rebizo ke o ko pete ke pumamie we utu se pumamodi le ali ro we utu use di zitu ke zo ke todie o ko kipu me samesho so o ke penyo fe ginu ke zofa ke lie ngukelie su puo huni ho ke zova kelie su genyu ke zova kelie o ke penyo fakino ngukelie ke midi nyuko huni ho ke zova liche nyuko huni ho ke zova liro ari nyuko ke zova sutu matitu te kerta tanu me ho liro o ke penyo fa mi ke zova ke ki depo mi ke zova mor shushi ke bo temye bo prohuli ke ho huni ho ke zova che que creo que diwa que tu kono huni ho que tu fache huni ho mu me jiche que tu pue takepu ka que se uko ngulie we o que hunu que tu va que li ngulie di we me que tu va ya mo liro mi o gi que creo que di que se soko le purpodi se di u me lunu se di puti pu ngulie liro are akepudo puti pu ngulie liro are atapido idi le tu ya liro Pakipuri oguri su tezanguli kenza. Pakipuri ke zova ke lie nguke meje ke kroke kusu o ke penyo fese o ke tsu pakipuri oguri muli kenza. Hunyo ho giti viliche, hunyo ho ke zova liche, hunyo ho ngume jiliche ikete ke todie o ko kipusa. Ke zova ke lie po boundary bamo. Ke zova ke lie o to che fefe pe o hulidi a ham ho mi ke zova lie ho. More hamho agi ke krike dikese semi ke zovali ho. More ke zova ke lie ami ngu mejise ke to hakishe ho ke mi puri puto su puche fe po boundary su feli kenze. Dero ke penyo fe ke pumaki depo vapi utsi ke ke midi temi ke hupo buri mi ke zovali nu ke u ke penyo fe u ko kipusa. We mi ke zova modi mi gi unimo unrepe ke uto ubie katache uto ubie pelho mie gi unu me yeba ketse mi ke zo vasem ba ketse mie rekramo dalivi mie lemo to dalivi more mie uke me jinguli tadi mi nitu dalivi deri lu kro we uto ke me jitu ketse u torture u petse to ketse mi ke zo vali ke mo uto ubie katache se do dia ke zo va ke lie ke sorho sevorsia Temi ke lunu zo shiri, rafike lunu zo shiri, tu puke lu haunu zo shiri, u health hau zo shiri, ke zova ke liesu, ke so rosevor tu siya ke te uko su si. Mu uko tie temi ke lu ki zu ke lu mo hosoliro, rena ke zevilia ke za ke zova ke liginu. Nations seye ke zo hunyu ho ke zova liro su ke zevilia, ke zevigi liginu hakazatsliya. Pakke kuo tsliya kuo partia za partia uni partia temie se yesu no ke lumiko unidia mo ke midi ke zova ke lie ke soho se di we mo ke penyo fa donu rebizo mon we temie se di lugeta how no zo shiri o ke penyo fa kinu ke zova ke lie ngu ke lie se di hunyu ho ke zova di lugeta ke ni nu ne ke soho se vodi temie ke lunu tsaya Jesu Christa ginu ke zova ke lie haur ginu rebi uko huni ho ke zova le ke vizo
给我学过，我个天面木天面，吃些木吃些些的，我你好个做法多哩咯，难都是给你个阿吉吃些多么，阿妈给不一天，你个做法是哩咯，不阿吉是给你是吃些多数，就话啥子些发给牛的数，发烧的数，好发不是比么的，一个是拉巴的呀，所以个做法给你个头把么的，这里不错。发给我说是哩，个这个第一个字，或者好个做法理解，个克拉么呢？你可以个做法给领悟了个的啦，或者好个做法理解个这个托底，我个给不是，太难了。我个朋友发给那个做法给你，没理，或者好个做法给你，冇乌托，我个做法给你，乌托个做法个这，后面好说哩咯，天天没个搞个路那么好说哩咯。我给朋友发给，我给普马里pra里的，给做法给里人发里的，我给没接受过人发的，许多是说，没有那个我这个受过人，没个做人发是，没给 TV 是，但是我托我给，我给做法里么个这，我给这个地方个这个烂路，我托我给做法里人个这，让美国都太太他不是古不努，不是个这。他们个胡不认耶稣基督被勒个离开，所以被做个这巴萨么的。耶稣基督个努，天个做法个离好，天乌托乌吉乌尼么个这，乌木比乌努贝个这，乌托乌吉属个这个วิสุ巴里么个这，他们个路努还个这对的呀。乌托乌 accuse 个这 ，guilty 个这，我们还托个说个啦努。que creo que digo que sokolano utho o que zo vali reketse teme ke lunu shigetse tudeya mu satan we po se accuser mi pe joya ke tse ha kapi mi dabaya ke ja te dasedi mi dabaya ke ja idi satan zepu mu satan we teme ke puma ko kapi no shizu puzu no shizu puzu shigetse putsu di teme bu putho po pe jo ke tse que Jova que lhe ngule monya, nguke meji ngule monya, o que penho fa que Jova tusu da momoha, a penho que sali da momemoha que ze, o que zo, o bu que bugetze, shigetze que lunu satan me shigetze sevoria. Zakaria tu te se kusuku bununu kere chapter tu te upete perseliro. Joshua pizza que zo zevordi, taketse kapie. 现在个时候别解释，我给朋友说，你不别解个时候，我给朋友说，卡别不别解个时候，不我个子，就说人他，这个地里面人他，撒旦人他，我撒旦为这个地里个活子奴不别做个子，不别做个子，我就说为不分你们什么个子，谁他个子，他们好几个面的活子奴玩了什么？ Temye kau kiki medi haidi mozunu vorli da ketze. Oke penyo fe satan kerhi ketze tuset ketze. Simo me no temye hau mi jenu nu putsa se parda ketze temyu ketze. No simo me pokrika me salye de idi satan kerhi ketze. Mutia satan me temye kerhi temye petsu temye petzo ketze haidi temye perhi temye petzo ketze ketze. Oke penyo fe ungu me jeswa ketze. Moreu to ogi unur pegete oke zovali rekete timike lunu haiketseri timike lugitu kike miege tsoko bunu to pe zobada yaga mi krenyo ketsunu yevi addi ati asa khapie anyunyo tsukeze de tsili mode tsukezu tsali mode mori hatom hatsu bunu o career bunu vajowa ketsala mori 真年的节子的个啊，他吃我个子啦，这个时候吃里么那个子啦，啊，天气多那个子，我头目标努儿白乌尼么个子 ，depression 努多那个子，莫瑞，给个我个子，我阿不拉努，我头白做的，我头是个胡个如此多那个子，莫瑞我头马头个小个不拉努，我个做法里个子个子。 O que penho foi me Jesus o da que tu sizo shiri. O que me Jesus o tu se di o vietcheli mo que o que lunu vorli mo di. O tu se o penno da que time que lunu hai que tsiri grapi. De o que penho foi que jova so da que tu o kubu.
Kunyo ka zovali mu uturio ka zovakili. Mutime ka luno how hame yesse ka zubo. Utu ka zovali ka z. Ka kraka diwa ka tsoko ke penyo fam hozunu pralidi mu ke meje mu ke lie timi ke luno ha ke me yebo. O ke penyo fa rabbi timi ka zovali ke viso. Farisi ko ke putu e sumi mi ka zovali ta o ke penyo fa zomoli ro. Jiswe o ke penyo fa nyu pue mi ka zovali vi. Mu ke meje ka zovakelie pukinu vor. O ke penyo fa kinu ka zovakelie mu ke lie. Su sedi huni ho sedi luke tsunu huni ho ka zovakelie mu utuo o ka zovakelie. Jisu Krista ginu rabbi ka zovakelie hau mule ke viso. O ko kirapo category o thakiu nu basi. Utuo me ho ka sadi sede ka sali ke. O ke penyo fa teje ke. Sidi tu pe vivo le ke. Sidi vodi o ke lu bie o ke penyo fa zaputsu ke lie. Poza tsike me ye ke lie. Mu weri unni ke lie. Mu ke me je o ke penyo fa sedi o pe tetse sede. Aziu nke puma vasa ntwate ho. Shili di tu voda lichi. Ni bubu japie o pe tetse tiene. Ke penyo fa die po makere tsokola ni pu pe jewe. Uko ke zedi metsen tali po tsepie ni pu shola sekenda tali ku krepodi hetefa tali ku krepodi hetefa po tipie tali krutanye tseya. Vorken le isha taloge. Tie anu me pide a zhe pi ba anu ja pe de zde. Vorken le ke ko a ki vor lie che Jisu se se la.
chế độ kiểu số kỳ kết cho cái sự anoli cái ní hệ nhỏ chỉ khá mu anoli mấy nhỏ xe nhỏ chỉ khá nhị bu kiểu số nu nhẹ pele cái sự nhẹ đồ chất sẽ vô đi thế chấp ye bu cái pele mấy cái cái sự bê tê bê dễ vậy chú kiểu số nu cái gì đi nhị bu já bút cái lẽ bê tê bê dễ cái bên nhỏ phụ bu rồi số mà thọ bê tê cái nu giải ye chਲੇ thế na u có thế là nu cái gì mà chắc cái chat chਲੇ đi u có kiểu số cái hú bút chỉ lẽ đó nhị bu u rồi chắc cái số có sẽ đi cái bên nhỏ phụ cái kiểu chắc u khá cái sắp ye nhị bu chỉ đi bê tê cái gì cái chat chલે vậy kiểu cái thọ cái mà sắc cái bên nhỏ phụ anh pu apu Jehovah he ko bu thie ti sohari lavori ke me sakin nu ke khingu ke me je me jele ke lo te jabe te me nyo ke cha ke jova ke लिए te jasu pe he ko chokasa he ko ke phuma me mu ke kanu turu nyo Jesu Christa ki no khape he ko ke cha के जोवा के लिए ला हे को बूथे हुए हे को के मेरे के नी थे में को चले के दा दिया हो को रखा के शादी हे को खा के साला पियन चले के भी नो चे दो उती बाबू दो पो मा के रे हो भी हे को चले सला पे जीवे अनि पो जहवा नो हे थे में हा चो दे पो जेले रशो के सा हे को नि पो पति होनो हे को थो हे को लेके में थो हे को थो हे को से को तू दे हे को हा के शोरी से शो के चले ले ले मो जियो नि पो हा के भी कोरी होजत के तो हे को के जथे में चदे तो तो तारो नो हे को में जे दे हे को क्राइस जे सीधी अनि पो थे नो हे को में जे के बा के में no he ko ke jova ke se ke me ko bore me ke jova ke li me chade he ko ke luti ha ha pe voje ba hore he ko he ko ke jova ke li me chje mpe jiwe ke pe nyofa nyo Jesu Christa ke no ke la ke le pe he ko chge sa no ni pu he ko ke jo ke phuma ko va pe he ko chse he ko bore thie ke me thonyo nyo ko chde तिगी के दी के ला के लिए भी है को शेद जे के लिए माथो का जहाव हा निपु नो ख्रिस्ता की नु पे है को के जोक वा के लिए ला जोए है को बुथि निपु है को के जोवा के लिए मेचदी के फुमा छाउ नु ला तो मले के तो ला है को क्रोहिस है को छाथा सचे मजन वी मा सामु पतु के को जे दी लुजो था इनके दी के चले के वी थे जापिए चे दो देर न के लिए पे ते को चचे हे को माथो के लिए पे तेला के थे जे पेंसदी जिसु हे को हा के लिए जानु निपु जहवा की मा को छमु हे को मेजे में लसे आवे आमेन